The music of tatang kuyang Uncle Bobby Gutierrez. Apo. Kat ko na natoy, gurkata pero ko man jay awaw, maganda sa bailiad, no? Ag break time ko na ni ading. And shout out to RJ Paltep. Ko na ni ading elagay the jay no ag-ugultag ka, no? And Patrick sa Kabubos family po sa Tarlac ko na na. Mga pengarod, mga idol ko na napay. And Rodora Ponceja Kaurakis ko na to ay hi mga idol, request man dito Ilocano ti perfect nga isagto kinila kay ko nga uray di makaawat Ilocano kan napakablao man mat amin nga kabagyak dita ili ti Itchag Isabella watching po again from Chicago. Bagkak teg sa pagkakatawa. Okay, malas kumutan. Tataak lang makachamba ko na naman. What do you mean? Okay, wow. And Ajay Buwan, Ilocano, song idol. And langsot ko na naman ni Juvie Pastor. Thank you, because of that song. Good afternoon, sir. Kablaawan man to'y kabarkada nga puro abnormals ko na naman ni Bel Palma. So, kung na naman Ajay pagsasao, tell me who your friends and I tell you who you are. So kapot abnormal sa barkada na nalabit adamo basit tama na ni kapsa nga Bel Palma. Okay, just kidding. Ni Kendra Barona, ni Cecil Tandilla, ni Winalyn Visco. Ano naman? Vesco. Okay, thank you sir. Once again from Bel Palma. Kit ni Cesar Sinense na imbang aldaw yu. Kunana, mga idol pakablao man. Kadagito kakaduwak nga Mapan Rojas Isabela. Kini Ma'am Jen, Ma'am Edna, Idol Edwin, Ma'am Malin, Ma'am Elma, kan Idol Reynold. Kan dagiti invite da. Kan kadagiti customer kan mekaniko J. Arthur Motor Parts, J. Rizal Santiago. Thanks po and more power. Ituloy tang harap damdamati bumasa. Kabayatan na may sapay nga sonata. Balong dati mantikan syuna. Matakata? Kita aman tilalaing mo tata. Sosyal. Nupuraw jay bukel tambo-tambong nunalagpaga jay bukel bugbugayon nunangisit jay bukel takit kalbing nunasilap jay bukel ukol Nga itong kumata sa akin, ma. Nuna tangken jay bukel ay nyuk dayta sta. Nuna silap jay bukel kamatis dayta. Nuna kulog jay bukel ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikug dayta. Numapis it a bukel ampas dayta. Nukuri bet a bukel pasas dayta. Gennu sunggar a bukel mungay dayta. Nuna uneg a bukel mani dayta. Jay bukel tambo-tambong nunalabaga jay bukel bugbugayon nunangisit
jay bukel takit kalding Nuna silap jay bukel okel okel Nuna tangken jay bukel ay nyugday ta Nuna silap jay bukel kamatis day ta Nuna kulog jay bukel ipong day ta Nuna kuti jay bukel sikog day ta Numapisit a bukel ampas day ta Kuripet-pet a bukel pasas dayta Ngem nu sunggar a bukel mungay dayta Nuna uneg a bukel mani dayta Ngem nu sunggar a bukel mungay dayta Nuna unig abukel mani dayta Moving on, folks. Kakunan na ito ni Cesar Sinensen. Alpasa dito yan. Alpasan. And Merlinda Leal Halaba Halaba watching from Texas. Kanang isuna. And Rubilin Pascua. Pa-shoutout nga po yung asawa ko na nasa Singapore sa may Jurong Fishery si Florante Pascua. Salamat po and more power. God bless po. And Wengay H. Asuncion. Hello, ading JM Ken Manong. Mabalin nga kablaawam. Digitay Cariaga family sa Bambaga, Nueva Vizcaya. Especially ni Nanay Celia kan Tatay Ernesto. Pa-request nga po ng 7 inches. Please, thank you and watching from Canada. And Ates ni Chris Teta de la Peña po, balik-baliktad watching from Beirut, Lebanon. Diretso si Kan. Watching from Oceanside, California, Katubig family from Mayantok, Tarlac, Philippines. Favorite ko amin mga kantayo, mga pa-iliw. Thank you. Nukwa. And nagbubuyad toy, Jolora and Grabahal, Pastor Cotton is watching. One. Dahil tayo man kas makitang 40 kadua, agbiyag kayaw. Watching from Loria Angadanan. Isabella Manong, pa-shoutout na kami man. Agyaman from Rosita Ricardo. Hello to Ate Janet Dilim. Hello to Marjorie Asuncion. Bel Palma, na abnormal team watching from Malaysia. Hello to Melba Labangkok. Manj Alvarado, Ed Calls. Hello po watching from Malaysia. Pa-shoutout po mga friend kong Abnormals. Bel Palma, Kendra. Hello to Kuya Joseph. Di wow. Ating nga ng bangal na Domingo tayo amin. Karuba tayo man kantan ni Jose Marichan para ito yung munang aldaw Tibulan Tiber. From? Kuya Joseph and Ate Rhea. Good afternoon. Kita-kita ka pa kutuan Isabella. And this may be our last piece for our first hour, and we're going to take a break, kakabsat, kakaruba, and then we will be back with more songs, syempre, and more requests, especially dedicated to our Facebook friends. Dating Kwame Apo, dating edition meta. Awang kami DJ IFM. Once again, the technical problem lang. Dandanita ka nun maurnusin Apo. Ayan. Ngarod. Advance Merry Christmas to everyone from the 4-decade duo. Panaglalam at Manen. Sopa. Awang manang kaabay mo. Sopa. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. In a party or dinner for two, anywhere would do. Celebrating the Yuletide seasons always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they share with you.
Looking through some old photographs, faces and friends will always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. Shikan. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Looking through some old photographs, faces and friends will always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. Malamig ka ko na. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas, spending it with you. Jakla mo, no? Perfect Christmas pala ang tiawag tayo tatang kanito kadagiti man nalon apog lalo kadagitoy aditoy Isabela ta iti pagay 5 pesos langinan ti may sa kilo. Naglakan. Mabali mga 10 no 2 kilo ti ilakon. Kasjay. Anyway, kasta tayo magkata nga Ilocano o reno dati pagdaldalan tayo apo nga na dumaduma nga parikot iti biyaga nakaisem tayo latak na ragsak nga mga sabat iti anga na iumay na po tayo ng Marso. Yan, and because it's Christmas, ay pakawanan tayo na si Asenduman apo tayo iti makinaramid iti panaka 5 pesos iti may 1 kilo nga Eric. Bungam siya, di ka mo no kasunod biyag. And RJ Tambayan, ibayo ko na, Ma'am Michelle Omela, malamin ni Amak ne ko na naawa mo isuna. Di ka mo, pakibibiyangan na pagpagita. Okay, Eric John de la Cruz. Salamat, oy. Ita, kini Brianna. Naimbag nga aldaw kada kayo amin mga idol kablaawan man iti de la Cruz family. Request ko man tayo duwaya ti away. Okay, we will be doing that. Into nagsubli kami apo. For the meantime, Merry Christmas ko na adding Rainy Miles, yun ni Micaela, and tuyulatan bayaw nang inyina, tuyo, nang inyina ng tuyo. And manang Edna and Elmer, apo, tatada lang nga si Mang but anyway, agsubli kami apo with post, iso nga, itipin pa lang apo dito nga post me, and then we will be back, kalpasan na po nga mangal daw kami pa yung nangal daw. And once again, dating nga programa kat special, awan iti commercial na. So, ito nagsubli kami, dire-diretso tumanen. So, amin tayo apo, intapay mangal daw. Good afternoon, everyone.